the President of the Central Asian Football Association and Head of the Football Federation of Tajikistan. May I invite His Excellency Rustam Emomali to take the podium. Thank you. محترم پرزیدنت اجلاسی 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب فیلمون یانگ، حاضرین گرامی، خانم‌ها و جنابان، برای من مایه افتخار است که امروز در مراسم نخستین تجلیل روز جهانی فوتبال، جشن عمومی جهانی که در اساس تلاش و کوشش‌های دستجمعانه ملت‌ها با محبت مشترک به این بازی زیبا قبول شده است، حضور نمایم. هفتم می سال 2024 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشبری کشورهای تاجیکستان، بحرین و لیبیا قطعنامه مخصوص عاید به اعلان روز جهانی فوتبال قبول گردید. در اساس این قطعنامه 25 می از جانب جامعه جهانی همچون روز جهانی فوتبال اعتراف کرده شد. با استفاده از فرصت به شایگری بحرین و دولت لیبیا برای شریکی در پیشبرد این قطعنامه مهم و همه آن کشورهایی که هم‌مؤلف این قطعنامه گشتند صمیمانه اظهار سپاس می‌نمایم. حاضرین گرامی، ورزش بخصوص فوتبال نه تنها در بهداشت سلامتی انسان و ترغیب طرز حیات سالم سهمی نظارت دارد، بلکه همچون ابزار مهم در تحکیم صلح و رابطه‌های بین المللی نقش بارز داشته به همدیگر فهمی و متحدسازی جامعه‌های گوناگون جهان مساعدت می‌نماید. در واقع فوتبال چیزی بیشتر از ورزش است. آن زبان عمومی جهانی است که در هر دهه، شهر و کشور با آن سخن می‌گویند. طبق معلومات سازمان ملل متحد در سراسر جهان بیش از 4 میلیارد نفر هوادار حاضر فوتبال می باشد و از آن پیگیری می کند. بر اساس آمار فیفا شماره آنهایی که در جهان فعالانه به بازی فوتبال مشغولند بیش از 265 میلیون مرد و زن را تشکیل می دهد. این حالت دلیل آن است که فوتبال تاکنون در جهان همچون مشهورترین نمودی ورزش شناخته شده است. حاضرین گرامی، ورزش در واقع به حیث زبان عمومی جهانی توانی به هم آوردن آدمان گوناگون را دارد. ماهیت اصلی فوتبال قابلیت عبور سرحدها، برطرف کردن اختلافها و تحکیم صلح و ثبات فراگیر توسط هوسمندی و هدفهای مشترک را تجسم می‌نماید. واقعاً ارزش‌های محور فوتبال همچون بازی عادلانه، فعالیت دستجمعی، احترام و ثباتکاری همسان با اصولهای اساسی آیین‌نامه سازمان ملل متحد می باشد. فوتبال صلح و سازش را ترغیب نموده زمینه توانمندسازی جوانان را فراهم می آورد و همچون محرک توانایی، برابری گندری و همگرایی اجتماعی خدمت می کند. این نمودی ورزش مانع‌ها را شکسته برای مکالمه و همکاری فضای امن ایجاد می‌نماید. حاضرین گرامی، جمهوری تاجیکستان که زیاده از 60% اهالی آن را جوانان تشکیل می‌دهند، رشد فوتبال ملی و ورزش را همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی می‌داند. با در نظر داشت اهمیت ورزش بخصوص فوتبال ملی، جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت رشد ورزش و فوتبال کسبی همچنین ترغیب طرز حیات سالم در دایره سیاست دولتی خود پیوسته تدبیرهای عملی می‌اندیشد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با در نظر داشت اهمیت فوتبال ملی برای رشد جوانان و تقویت همبستگی اجتماعی جهت عمومی گردانیدن فوتبال میان کودکان و نورسان و زنان و مردان اقدامات مهم خود را عملی می‌نماید. از جمله استراتژی رشد فوتبال ملی تا سال 2026 که با مقصد گسترش فوتبال جوانان، بلند برداشتن سطح لیگ‌های کسبی و آماده سازی متخصصان،
таҳия ва амалӣ гардидааст заминаи устувор барои рушди минбаъдаи футболи тоҷик, омодасозии мутахассисони баландихтисос ва баландбардоштани рақобатпазирии дастаҳои миллӣ, инчунин таҳкими инфрасохторҳои варзиширо фароҳам меорад. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ФИФА дар доираи барномаи FIFA Forward садҳо майдону марказҳои таълимии варзиширо бунёд ва таҷдид намуда барои рушди касби ҷавонон ва баландбардоштани сатҳи футболи миллӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. ҳамзамон Федератсияи футболи Тоҷикистон дар раванди татбиқи ташаббуси ҷаҳони FIFA Talent Development Scheme ба таври фаъолона иштирок намуда ҷиҳати омодасозии бозингарони ҷавони боистеъдод барои ҳамбастшавӣ ба дастаҳои миллӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ менамояд. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба FIFA дар симои дӯстам Ҷани Инфантино барои ҳамкорӣ ва дастгирии футболи тоҷик изҳори миннатдорӣ намоям. қобили зикр аст ки амалисозӣ бо самари барномаҳои миллӣ ва байналмилалӣ инчунин рушди ҳамаҷонибаи футбол дар кишвар боис гардид ки дастаи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ҳамчун яке аз беҳтаринҳо дар минтақаи Осиё эътироф карда шуд. боиси қаноатмандист ки дастаҳои футболи миллии мо дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ рушд менамояд. муваффақияти ба наздикӣ ба даст овардаи дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ки барои иштирок дар ҷоми ҷаҳони футбол миёни наврасони то 17 сола роҳ ёфтанд, миллионҳо писарону духтарони ҷавонро дар кишвари мо рӯҳбаланд кард. иштироки тими миллии мо дар ҷоми Осиё ва густариши барномаҳои оммавӣ дар саросари кишвар нишонаи возеҳи рушди фарҳанги футбол дар Тоҷикистон мебошад. футбол дар Тоҷикистон фаротар аз ҷоизаҳо ва мусобиқаҳо баробар ба арзишҳое чун эҳтиром, устувори ҳамгироӣ ва сулҳ аст. мо барои бунёди фарҳанги футбол талош мекунем ки дар он писарону духтарон имкони баробарӣ иштирок доранд. дӯстони гиромӣ, рӯзи ҷаҳони футбол ҳар яки моро водор месозад то аз шодие ки ин намуди варзиш ба ҳаёти мо меоварад истиқбол карда нақши онро дар пешбурди ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид эътироф намоем. моро зарур аст то кафолат диҳем ки ҳар як кӯдак новобаста аз он ки дар куҷо зиндагӣ дорад имкони бозӣ карданро дошта бошад. Федератсияи футболи Тоҷикистон омода аст ки дар ин самт бо FIFA, Созмони Милали Муттаҳид ва тамоми кишварҳои дӯстдори футбол ҳамкорӣ намояд, то ки ин намуди варзиш беш аз пеш фарогир, дастрас ва илҳомбахш бошад. биёед аз ин нерӯи бузург баҳри таҳкими сулҳ, ваҳдати ҷаҳонӣ ва рушди устувор истифода барем. рӯзи ҷаҳони футбол муборак бошад.